pucaju, ni ne bacaju bombe. Biće da je olovo iz generalske plombe. Oni ne ubijaju i ne pale sela. To mediji lažu, istina je cela. Palite i dalje, nastavite klati. Hoćete li ostati kad u Hrvatsku smijeh se vrati? Tko to tamo gine kada plaču majke? Recite nam autori krvave bajke. Sva ta vaša tehnika, smrtne performanse, ali protiv vjetra dim nema šanse. Palite i dalje, nastavite klati. Hoćete li ostati kad u Hrvatsku